Prezidente CCI-TL Jorge Serrano hatete Vizita Prezidente Kadin Indonésia mai Timor-Leste sei hametin Relasaun entre Rai Rua e a área negósiu. E a quinta, Presidente Kadin Indonésia, a delegação to ia Timor-Leste, quase tukuru recém, nebesimo o Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Serrano. E a conferência de imprensa e aeroporto internacional Nicolau Lobato, Presidente Kadin Indonésia, no Presidente CCI-TL explica, lhe Russi visita a to consolida lhe tan cooperação serviço entre Rai Rua. Vizita também tem relação, parte do business, também até loja de relação entre político, a relação povo-povo, negócio, businessman, empresário, a também tem relação nesse país vizinho, a toda a economia, a prosperidade não se passa, não se hatete. Sem paz, lá é prosperidade. Sem prosperidade, mas lá é paz. Portanto, minha primeira visita mai Timor, nessa Presidente Câmara Comércio e Indústria Indonésia, e Hoksolo, que está assim, o senhor Arsa Tene, atuarei, a equipa Tomac, atuarei vantagem, ser a Timor, com serviço a moto. Objetivo a toda a economia da região. I'm here is to improve and deepening our relationship between Indonesia and Timor-Leste. And this is part of what Pak Prabowo Subianto, our president, policies of what we call good neighbor policies, is how we would like to work with our neighbors to create prosperity for the people. And of course, peace and prosperity. And here is very important that peace and prosperity, you cannot divide this. This is very important where you want to have prosperity, you must have peace. Peace, and then you have to have economic growth. In economic growth, then you will have prosperity for the people. And I think we as the business is very important for us to be part of this development of our country, for our people. We are not just doing business for business, but also we are doing business to create employment and also to create economic development for our people, both the people of Timor-Leste and also the people of Indonesia. Of course, particularly here today, I bring also from NTT, which is just next to Timor-Leste. And that's why I bring the Kadin from NTT, Pak Bobi here. And I have here also my vice chair. That is for the borders of economic development, or Pak Cucu here. And also I brought here other participants of Indonesian businesses. Again, to deepen our relationship between Timor-Leste and Indonesia. Because government to government is important, but people to people is very important. And so this is the people to people, business to business, and again, we would like to create business and synergy together for both our people. Foi Presidente Kadin Indonésia, a delegação hamuto com o Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, para visita Porto Tibar. Durante a Tibar, funcionário Sira e a Fatem referemos apresenta com o funcionamento, serviço e a Porto. Além de Presidente Kadin Indonésia, a delegação MOS continua visita arquivo Museu Resistência Timorense, onde hará memória no rona história Sira Resistência Niang, de Timor-Leste e durante Equipa cobertura, sei hametin.